Non ke wangji Karbi Anglong Autonomous Council Asia Kiligalong ASDC asong pentami ingtang kring pen kachepai dunji aphan bang phuamen pini aruni phai inquire ni ASDC methang sai hemalong pherangke amaya longpen pangdak pontanglo. Non ke wangji Karbi Anglong Autonomous Council Asia Kilik nangkile aporahut pinnanga natumta methang asong longpen karjab dunpen radaki dukisung lapen khaya pharman karjab dunji pupen pinnang an atu methang asong longpen men chethap dunlo. Bangso longpen ke Japon atuk ingkrung ponsi ningke the nai atuma phan kangwai ponason pedolo. Lason taksi ASDC mate Autonomous State Demand Committee asong penta Karbi Anglong Autonomous Council akili kalong kache toy dunji aphan bangphu pangdak pontanglo. Lason si Duar Amla Constituency pen Sarkar Phangcho Jinthong Constituency pen Chandra Rongphar Socheng Constituency pen Ramsing Terang Bithung Rengthama Constituency pen Sikari Kathar Kopili Constituency pen Chandra Singh Dera Hamren Constituency pen Mensing Terang Hauraghat Constituency pen Ratneswar Timung Phuluni Constituency pen Munindra Be Korganthi Constituency pen Khorsing Ingti Mahamaya Constituency pen Babu Singh Ronghang Nomati Constituency pen Borsing Phangcho Socheng Dhenta Constituency pen Dijendra Terang Lumbajong Constituency pen Maikon Rongpharpi Dhansiri Constituency pen Mondol Taro Singhason Constituency pen Rakesh Singh Teron Giopani Constituency pen Vidya Singh Tiso Nilip Constituency pen Sunil Tokbi Duarbaguri Constituency pen Rajen Hanse Borjan Constituency pen Kamal Singh Be Atuma Phansi Amen Pangdak Ponlo. आठे बंगे के थोमा थे किसी चिरांग थे तो पंगे को किसी बंगे कांग्रेस तो एदामेंट आखुर कुछ उनका बुझन थे सी बंगे बीमा माता ना सोते हैं दुई नंबर बंगे तो मतलब बंगे कि चुन जदरा थे बंगे लबंगे आंचलिक माता एंटी रीजनल लांसो दोनों एंटी रीजनल पूरा में तो ऑटोनोमस थे लबंगे एंटी ऑटोनोमस थे कुछ का है ऐसे तो पूरा कांग्रेस बंगे ऑटोनोमस तो लबंगे पूरा इलेक्शन कराना ना नॉर्मल इलेक्शन बंगे चला Eglong la bangke, sebenarnya kami tunggu lagi asal yang di regional itu eglong la bangke kita thoma bangke lah, hokpet kita dekil bangke, tunggu bangke family politics, anu tin ek nomor ke family ameta apa alida tu, ameta family pas adjust lah, nanti pesu jima, lo doro kalau dah sebab saya anu di macam people, anu tin alida ramai ni tu, anu tin alida ramai anu tu macam la sinahalo sebenarnya bangke waktu di family politics macam lebih centered politics macam anti autonomous macam anti regional macam kongres tu mana itu mata soal bangke apa tu lalu macam anti regional macam itu etamen lima mata lalu macam bangke saya super macam itu kita sebenarnya itu non autonomous council election ini west kan memang apa east kan memang dan along kita ana makan dulu ASDC ini kan cepat. News Report Karbi Anglong Lai.